umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye kabisa twongeye twagarutse ku makuru ya APR FC Nyamukandagira mu kibuga. Uyu mugoroba tuje rwose kuvuga ndetse no kuganira kuri APR FC. Ese ubundi bimeze bite muri Nyamukandagira mu kibuga? Ibintu bimeze bite ubu ngubu? Umufana wa APR FC ahari yitega iki, yumva iki mu ikipe yiwe? Ndagira ngo muze tugendane kabisa tujye kugaruka ku makuru rero agiye atandukanye ari kuvugwa kugeza kuri uyu munota mu ikipe ya APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga. Turabanza tugaruke bwa mbere na mbere turavuga ku kintu kijyanye na Super Coupe. Tuvuga yuko amatariki ya Super Coupe yamaze kujya ahagaragara, kandi nanone turongera twibaze ku kibazo kigira kiti ese APR FC umwiherero wayo yitegura amarushanwa ya CAF Champions League urabera mu Rwanda cyangwa urabera hanze y'u Rwanda? Ese urabera he mu gihe gihugu? Ibyo nabyo uraza kubyumva hano kabisa. Ese abavuga yuko APR ifite ingendo nyinshi babikomoza kuki, bashingira kuki? Ingendo mvuga ubwo ni ingendo ziva mu Rwanda zijya hanze. Ese APR FC iraba igiye hehe, iraba ivuye hehe? Reka ngwereze ikaze mubwire uko ibintu byose bihagaze. Ni Sport Update. Nanone reka nongere mbahe ikaze kabisa abaherereye mu gice cy'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, abadutega amatwi bari mu mujyi wa Kigali, ikaze kabisa. APR FC rero nuko ninagarutse haruguru, APR FC ikaba iri kwitegura umukino wa gatatu wo mu itsinda mu gikombe Sekafa Kagame Cup. Iraza gukina kuri mugoroba kabisa, ikina n'ikipe ya kabiri mu itsinda. Ese iyo kipe yo yiteguye ite? APR bimeze bite? APR mwibutsa yuko umukino wa mbere yari yatsinze neza rwose, ibasha gutsinda ikipe ya Singida igitego 1-0 n'igitego cy'umusore Victor Mbahomea Chukwemeka. Igitego match ya kabiri batsinze ikipe ya Elmerah igitego 1-0 ku mukinnyi wabo mushyashya uwo bita Mamadou Sai cyangwa si umwite uko ubishaka. Ese biteguye gute? Impumeko iri mu ikipe niye nkuko nabigarutseho rero, ikipe ya APR FC rwose ubu ngubu bakaba bavuga bati turashaka gusohoka mu itsinda turabambere, turasohoka mu itsinda turabambere. Biraza kuba confirmed uyu mugoroba saa 2 z'ijoro bakina n'ikipe yitwa Villa Sport. Baraza kuba bakina rero bareba ikipe ya mbere ko APR ubu ngubu ni ikipe ya mbere ifite amanota 6, iya kabiri ni Villa ifite amanota 4. Ese biragenda bite? Urumva yuko ikipe ya Villa iramutse itsinze yahita igira amanota 7, APR ikaba ya kabiri ikagira 6. APR ni itsinda irabitsinda 3-3 bite binduka amanota 9. Birabara amanota 9 ku 9 kabisa, izamuke ari ya mbere. Abakinyi bashobora kuza kubanzamo nta gihindutse niba bandi twabonye muri match ebyiri zeruka, match ya Singida, match ya Meremere. Abanyarwanda mu kibuga muraza kubabona mu kibuga kabisa. Ni match yo gukanira. Umutoza yavuze ko baje mu irushanwa bataje kwigiramo, bataje muri pre-season. Ari igihe cyiza cyo kwereka abafana no kuba icyizere ko Champions League ari cyo bakora. Nikomeza kuri iyo nkuru kandi reka twite twigira muri Champions League tuvuge amakuru ari kugenda avugwa. Ariko reka tutarayinjiramo mbanze mbacishe kuri no nkuru ya Super Coupe. Super Coupe iri tariki zingahe? Super Coupe izahuza ikipe yatwaye igikombe cya championnat n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro. Ubwo ndavuga ikipe APR FC yarasoje umwaka ari ya mbere mu gikombe cya championnat kabisa yatwaye igikombe cya championnat saison ya 2023-2024. Izabikina rero n'ikipe ya Polisi yatwaye igikombe cy'amahoro 2023-2024. Bishakamo umukuru kuruta undi. Izaba ari tariki zingahe sasa? Hari amakuru yagendaga avuga yuko Super Coupe iri tariki hagati ya tariki 9 na tariki ya 12. Bashidikanya bavuga bati ni 9 z'ukwa 8 cyangwa se ni tariki 12 z'ukwa 8. Bizagenda bite?
abantu rwose bamenye yuko Super Coupe iri ku itariki 9 z'ukwa munani. Super Coupe izaba hagati ya APR FC ndetse n'ikipe ya Police FC ni tariki 9 z'ukwa munani. Ikipe APR FC ikahita ikomeza mu kwitegura Champions League, CAF Champions League amatariki atarajya hanze. APR FC rero dukomeje mu makuru agenda yivugwamo kabisa ndakubwira yuko ikipe ya APR iri kwitegura CAF Champions League nanone. Icyo gihe igisoza Super Coupe izahita ijya mu rugendo rwo gukina amajonjoro ya CAF Champions League. Izakina niyihe kwikubitiro izatangira ikina niyo bita Azam FC yo mu gihugu cya Tanzania hano hirya kabisa. Bizaba ari ryari igihe ntago kirajya hanze, ariko ikipe APR bivugwa yuko izajya gukina na Azam FC. Abantu bakaba baragiye bumva amakuru avuga yuko APR ishobora, abavuga yuko rwose APR ishobora kuzakorera umwiherero mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Na n'ubu ntabwo biramenyekana neza, gusa amakuru agenda turuka hirya no hino, amakuru tugenda twumva ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku makuru aba mu ikipe y'indani, barashaka gukorera umwiherero mu gihugu cya Tanzania. Bikagenda bite sasa? Baravuga bati twebwe turakora umwiherero mu gihugu cya Tanzania ku buryo kuri Simba Day tuzakina tukaguma mu gihugu cya Tanzania, nanone tukongera tugakina na Azamu ntage gaciyemo. Ariko se nanone abantu bakongera kwibaza bati ugiye kwitegura ikipe ya Azamu gute? Azamu ritegura uri mu gihugu cya Tanzania gute? Waje wanyu mu Rwanda ko atari amasaha menshi, ukitegura mu Rwanda igihe cyo kujya gukina cyagera ukagenda ugakina. Ubwo bari kuvuga yuko APR rwose izasoza Sekafa ikaza mu Rwanda, akaba ariwe yitegurira ikanakina Super Coupe, yarangiza igasubira muri Tanzania igakina Simba Day, igakina na Simba, ikitabira umunsi wa Simba Day, yarangiza ikagaruka mu Rwanda ikitegura CAF Champions League nanone, ikongera ikazasubira muri Tanzania. Urumva ni ingendo zigeze kuri 3. APR izasoza Sekafa ize mu Rwanda, yongere isubire muri Tanzania gukina Simba Day, yongere garuke mu Rwanda, yongere izasubireyo. Ingendo 3 bavuga bati se ibi bintu byo nago bihenze cyangwa se nago bigoye. Mwikipe ya APR amafaranga si ikibuze rwose. Bigaragara yuko nta gihindutse APR ishobora gukora umwiherero mu Rwanda, cyangwa bagahitamo kuguma muri Tanzania aho bazakina bazitabira umunsi wa Simba Day, bagakina na Simba ndetse bakongera bagakina na Azamu nagahe gakema ko kuza mu Rwanda. Ariko mahirwe menshi nuko bazaza mu Rwanda, ubundi bakitegura mu Rwanda mu mwiherero wa danje, umwiherero rwose ukomeye nawe abimenye. Ayo niyo makuru kugenda avugwa muri APR FC, niyo makuru agenda agarukwaho ubu ngubu, niyo makuru wamenya. Mukanya ndaza kubwira 11 baza kubanzamo rwose mu kibuga cya APR FC kuri mugoroba 2 z'ijoro bakina muri Sekafa Kagame Cup. Iyi ni Ben Journalist official kabisa. Kola subscribe, nurangiza ukore comment utubwire uko ubyakiriye, uko ubyumva, nurangiza urikinge, ubundi usharinge video igere ku bantu bose, mubwira yuko intego zacu ari 3: kwigisha, kwintertaininga ndetse no gutanga amakuru. Kwinforminga, kwintertaininga no kwigisha abantu bose kabisa. Reka mwumvise icyo abanyamakuru bandi bayivuga. Yahinduka kubera gahunda baza bakayiterayo. Super Coupe baza bakayitera no twatwaye. Ahubwo baza gukina Super Coupe bayikina tariki ya 9. Yego. Tariki ya 9. Bazakina Super Coupe match tariki ya 9. Ubwo birumvikana bazina nko ku tariki wenda 7 cyangwa 8. Bari Super Coupe bagahita bagaruka kugira ngo bakomeze kumenyera kino kirere, bakomeze kwitegura. Ariko bibaze ku gusoza Sekafa bagasubira i Kigali nyuma y'iminsi mike, bakagaruka gukina na Simba, bakongera bagasubira i Kigali bagakina, bakongera bakagaruka. Harimo ingendo zigera kuri 3 bagomba kwitegura bagiye gukora. Ingendo bagomba kuzikora kuko ntabwo ndende n'isaha imwe n'igice. Impamvu nibutse, ntabwo wajya kwitegura Dar es Salaam uzakina na Azam Dar es Salaam, waba wayobye.
kwitegura ya peri igomba kuba ari Shyorongi igahaguruka ijya gukina na Azamu ikitegura retour ariko numbwira ngo ugiye kwitegura Azamu Dar es Salaam usene waba wayobye ugomba kwitegura Azamu uri Kigali mu birindiro byawe ugahaguruka ujya gukina na Azamu ugaruka Kigali kwitegura retour ariko umbwira ngo ugiye gukambika Dar es Salaam witegura Azamu waba wayobye yagutera byoroshye